Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Tumai Old Beat House Shillong. Hadin bon Snam ka Hima soyong nado bakala shimti biang ya ka kam sensyar haka Shnat Hima Nongwah Mawtam soyong lingdo shim nado Snam arjar khat kendai kala yo biang ya ka lat ban penlong ya ka Dorbar ba jong ka Shnat Hima Nongwah Mawtam soyong lingdo shim ha ka khat lai trik unai leber arjar arpuwei ha ka ba ka Hima soyong kala thungru ya uba estam sing jana nongben kum usardar jong ka ni ka Shnat Hima. Haka ni kasngili don langru UMDC jong kamauhati constituency uba Charles Marngar ubalalong kumukongsan nang tadi ki menteri ki lingdo ki dikhot jong ka executive committee ka Shnat Hima Nongwah Mawtam soyong lingdo ship lembat ki khon ki hajar jong ka Hima. UMDC jong kamauhati constituency haba kren kumukongsan haka ni kasni ula kren sani bha halor ki kam Hima sima ki kamput kam sam ka kam sensyar khadar bat ula penparu baki khon ki hajar jong ka Hima kawei kidai ban kier raimau riding na ka jingya shong Ïakhleh namar sisin baka Snam kala Ïakhleh ka Jait Bynriew kala Klumar. Ya kena ki jingile Hima jingi kenjat na batai fi kum trai juga silong bela mat jingi saudang nadu badang kena du badang don kumba arfau Snam ile mat jingi jingile jingi sang kena ki Hima Nongwah Mawtam nongkong ngile na pedang para sinong para thau banyele ni ki Hima banya kun ni ki Hima ban wat klenti kilat klenti banya kun kumnon ya lampat ka sepo ka Hima Nongwah Mawtam bandon lem hapo ka state Bynriew ka jingile jingi kamla ban poi sai ru nimla ban poi sai ru daki bun Snam yile ni sitom apa keneka sukara sam ka fresh ka sam ko wan tur bai kiding ki sek wan tung sitai ni kan ka fresh ko wan tung ni na phot ni na bread kiding ki sek yim sha ka fresh kan sishar ne kan yo kan long fresh resep anto ta ka jing runar ba ka jing slur ni senrang ni bat ka sai ban senrang da ka we ka jimul ni be kara samun tung huto kumta suki kimwan tumsu kimnot tibon tur to jaka untuk Snam ko miswa nimdan ki dulir nimdan ki dokumen nimyo ki kwat ki slide ba biang namar kata ka jingile jingi kampoi sai tulang sakot tang hakal namar kata hadin kata abani na kasinong nila siyang type ba nila kumul bertai memne no strategi yo ke Hima jingi buang haujar Snam arjar khat khandai lawan kata ka jing sawa apreng di jiju jing kermen apreng di so reli so bukho je de lawan kata kal ke babe bandong ba ya kena ka Shnat Hima Nongwah Mawtam ka dei ke tahap ko usuyang lo ship bar kumta ba kiwan pai ba hanta silong pelong ke meeting bagi pai kita ki kuat kisla lamba kita ki gulir ki dokumen ki kuat kisla barok ke bagi yo na du por ke babiswa bat pai ni ki ni bikilong ke bisisya i bikilong ke bas kham i bikilong ki mata tensio ke unra sibon ki kuat kisla ki disisya na du por ke babindai kena mar kata hakata ka por ni dan ki sok ka basem bat baro ki kon hajar ke Hima Nongwah Mawtam ki kon ki hajar ke masayong ni dan ka saskular ki jinge soy dia san hangka banyas no bat ke masayong namar dei ka hak ke masayong de kene ka Shnat Hima Nongwah Mawtam kumta ter ka jinge no Hima jingi bat sayong ni so kham hadu kini kisni bat wa lami dau pleno sisa ni kumla kadau ni isan sing jana nang bet bade leadership ba kasayang kala tung yu bat bet mi ya kene ki dia dadu nan ne sedu sa mau Nongwah Mawtam ni dan dia so man ni dan dia so
Ko samriki habanya yo ikum kini kuat kisla. Lawan ini ban pensyai halor kini di bentang. Kum ta hadu kini kisni bentang. Habanya pai ik dulir, pai ik dikomen, pai ik mabon ba ik bentang. Nampak ki kuat kisla jadi ni wat hadu bordar ni. Bordar ni la kedalot kita bordar put sam jong kai ma sayong Shnat Hima no temur la kedau ke bordar ya kau ikelenti kita. Ni dengan tip ya ke bordar ni ladon. Ikut Islam dia kata ke bordar ni la tip ni ladon menta. Pat kita hal ini ke port menta ni tak di sokmen. Haka bagi lah abangnya sok manusia lo dah siap. Kalau don pura ikut Islam kita biang. Last lagi kebakandu jong sonarship jong Hima nomor Mawtam kalau nadu kakenda ispapra. Kawan mi temai biang au arjas kat kendai. Di kebasutan kalau bang mendang isdang ban penimbiang ya kena Hima. Di ketinggal pantang ni kalau bang ya gini kisnong di baha apa kas Hima Nongwah Mawtam. La kerpat yang bagian snoba banwan sno biang sebagai kami, nomor kami Shnat Hima Nongwah Mawtam kakot ibu kita. Pimdei kinongwei, lane pimdei ikumrui, pimdei ikum jom, pimdei basno tendrai, so try kata. Bagi kerpat ikram basno, bagi soras no, kibalalik no, sekarang Hima marwet, lane Hima melim, lane Hima jirang. Bagi nuan basno no bagi kibila jong namar kata kene kitera jobi arang ni apa ke border area ngatrai bilap si pon gi jinge aga bejide bag Assam agi babun ki mentang ukara Assam lene gomana Assam ke ile bentur sege Hima Meghalaya andre ke basusi kalong ba angni ngapen pa ke susi kendian kalong ba ki lidar jongi ngamtip ke susu jongi nadu kapor menjua adu mendaro ngampadi kata ke Jizuhu bagi kinwara ia kata ke border issue ke Barnadu ka kendai pasar buar au nyau kendai kia ki bar adu mentaru isteng balang babel dia ki cia ki ia ke border issue ke ba adu mentaru iklan pala solve dan lain ngani joi bi kalau gumne kindia cuba tai bi karon gue kecen bagai keren padeng eja sila ko bilang im sau benai sanna jua ba klando ngiyo kan songkai bani tingabu kini kita jengkeli kalau ba Kajwaya ke Meghalaya ni, Kajwaya ke District Council. Hangni orang ibadah selah Kajwaya ke District Council, au kakendai spa Sanbua. Bat ya ke Meghalaya pat, au kakendai spa Nyebua. Tinggal buku ini jengkeli kolong ba, menambah peluang ke District Council pak. Hangni kawan ke jengkebab kolong ba kita dikasih Indian States. Kamu basenjar bareng aku pun. Bagi kasih non-Indian states, kamu kidai independent state, kamu kidai kisien kelendok kasih jongi. Dehang ni, hanggan ukur company yang dipoi bagari India, kawan kejengkeli entah. Di kebasunan kalong bang, kalong hanggan ukur por, hau kaknai sepasan buah, nadu kaknai sepas sau punyau, kari India kaile bakinhe yang Hima, dah bakro yang Hima berit bagin join bagari India, kita kari kisah kabangkwa benitu ibi. Ya, orang kena sepasan buat. Kini kisian gelendok kasih baru. Kiawan lang haju grup kumba absen laibotli kisian kasih bagi kata dulu itu kejadian. Kia keren bagasokren dia bandong bang ini semua obat kerin dia lada PI yang ya kasih hil autonomous district council. Apa kasih schedule kata kali jengkren. Hangni benda kembang juang benda ngasumpan ai buram yang itu disem gelendo kasih ba menjual kidon gejingete bagarindia bandong ba intre ban join bet garindia lada PI yang ni ga kasil autonomous district council kamu kejing senja lain do inyo kang na gete ke kasil autonomous district council ya ga jaga kaputai ya ga culture jongi kasih berbaik kendai ban pe ke district council kai kan ni do bikin dia ke ber apa yang District Council bat ke Meghalaya Legislative Assembly. Ke District Council ke day kum ke kami ke bapek ya ke maha kami yang ke culture dan ke kendo ke puta ke jaga jogi kasih karang ni nama ngani do bisi benda kalau ni baru ke India baru ke berdaya
Don bayo ya private holdings lene ka la ka jaga nongenti. Dei tang hakasi ba jantia bangiyo ya ka jaga nongenti lene ka jaga simet. Andai baru kui gerindia ka jaga ka hap baru apo ka jaga sorkar. Lana ngidon kam ya simlis lene ngap simwai na ka sorkar. Andai tang hakasi ba jantia bangiyo ya ka jaga simet. Kedehang ne ba kini gini ketenrai jongi kebangi gini mansudo tikiwi kita mendiri kita even not bayar kade balai ba kini kejaga apa kasih bajantian yo kejaga simen kaba kibabon kimdon penggata kini gini mentah kaba pen ibisni bayar giwe Bynriew pen jaudut bayar giwe kita Bynriew banwan hari kasih tak kalau kita yo bancong di kinem petsu kimlesu tenara uni wasam wele bantur bet siapa megalea man kepon. Tikai kita cuma dengar kalau bahan ni ngajong ipi. Kata kecing itu jom kita kisem dikasih jom ini mencua. Kisem belendok kasih bang ini so bergerin dia yang kata kita orang instrument of a session. Bang ini sencar like do yang kita cakap jom. Terdehan ni ngabuk kau kecing gili kalau bah. Hatu kita kisem belendok kasih kimton pun dan samo. Bang ini ada mentang ngintip yang pun usam jangan mengalir. Terdehan ni ngak cepat igelidar jong ke district council Mawtam ba ipot kisam jong kisim gelendok kasi ha kadai kepor ka kendai spasan boar ha kepor di esok bagerindia kadai kepot kesam jong ke district council kepot kesam jong ke district council kadai kepot kesam jong ke Meghalaya hi progoi namar ya ke Meghalaya la ai ha ki lightly ke district council ke Kazil ke Jait par ke Garohins ukram keren ni kepot kesam rehedu mendagi ong ba kesogan dia ke ai ke Meghalaya kempot kemsam ngabomot ba ngide ban sudu kum gilidar ngide ban kan be kumta nomor ba ya ka put kesam jong Meghalaya la ai ha ke disebut kepot kesam de disebut ke de kepot kesam de isem ke ndo kasi kibai so ha de kepot tinggal na ong ye gini gilidar jong disebut ngong to se inbo no ye gowe ke committee ke bapai tik tang ya banyo ya ke map lane ke dulir jong pun kisam jong kisim besi katum katei ka kakendai spasan boar kenang bangin sudu ya ke jaga jong nang do kesdang hamlu ke kut namar banga ayos no ya kata agreement na plan chimisa jong Meghalaya bar Assam kyong give and take policy lane ke baisim ke bai tengah apa kau ini jengkeli kalau balada tapi upur sama jeng berpintir pinesim pinai gunung kan kata ke bamla benom pihak bantip jual upur sama jeng kasawan ke give and take policy kata mut ke bai ai sim lada karung capine karung sangaru kata bani bai lada Hima baro isdang banyo yang keterai jeng upur sama jeng ngatarai kan poi ke pol bagi nyo yang kepul kesam jeng disekusil Inyoro yang pun kesam jong kam Meghalaya beroi. Jin temu jong ni program hari ni kesni. Kadang tang kowe. Berkata kalau ban penek pensa ye kiriti ki dustur ki jong ni, ban penek pensa ye uput usam jong ni, bar ke bakam kong san. Ban wanra ye ka shongsuk san. Haga dong bagatang ki jong. Kum ni kesni ngasno ban appreciate. Lade ban ai ke jingero ye ba estan kar jana Nongwah belum leadership nado ba ishimti Snam arajar khat khandai yui ila sedang ban pentelun ni dikam hapo kene ke Shnat ke jong in ke Hima tinggal semua ban ai ke jingero is leadership ibat mai jong in ibala shim ye kene ke jingkit kli ban lum ban lang yipi ban gadai ngatrai la bon Snam hang ne snong umtanga pimyo issue yang jingsat tengrai kumba pihim ta sine nam habagi don ki jing shat tenrai ki jing ruai tenrai ki jongi ke peni pakai chat Bynriew jongi ke dati dan haga session ke belada ba district council haga jingkran ngalong ya baro lai pomot ki MDC nginra do ke bol desar pan penpra ye ke transit kam khana para bala Shnat daga Assam ganam song thai pangasu kemen baga jingwan jonga kri ke siro ban ino iku bai program ban yo idal ki jong ki khman ban wak jingtep
ngalarai haduk ke bekon ngan compromise nakam tak kecai pun ni hagi sini ki kenram hagi senong di tahu kimi dena tang ki jing kenram sudah ka sensyar senong ka sensyar hagi ki hima kam danshu ka songsuk songsai ke jing ya kwa pia senong ka paman lagi sini namar kwa longrong ba senong babun ke skim job kat cispak sini dena lagai ni keren dia uput usam jadi itu ipi ngang adan haga konsensi ka ba eba kamau ti konsensi habang idon ya ka disputed area ka jongi border bat ka asam ka blok tu ka bang ni au haga Snam harjar kat Bynriew kat nyau kat pran Shnat school warra ka sarkari school syapun pra dang man hagani office ICDS Hamadan umwang sya pra kim sya ban Shnat ya ka office nak sarkar ka jongi kijing ki bakrau ngidan ba ka basusi kalong ba haduk mentang ngimdan yiki kot isla ki babiang ke jela ka jongi ma PPM ha ka jaka ka ba ngatip bagi ni ki jaka ki jongi lanang lilam man sini Shano kapateng di kun di ti dong. Pohor kalat day yang ibengin say nang yalang. Pidan gi kun gi ti hang ni gi don gi perlok samla ki basinrang ka mensim. Andrei namar bom dan pisah kim not ban mi sakma. Dene. Gidan bon gi kun gi ti jong pi ki bladap ya ka postgraduate ki bla pas BA bla pas MA ki badan ka mensim man sakri kim not ban mi sakma. Namar bom dan pisah. Kalau day ka por yang ni bangin say ki kon ki jongi bakin long kum Moses uban ya lam ye ka Jait Bynriew ka batip lay kum ki kon Israel ka por kadang biang kala jandir tang ba kadang biang ni ladang ilek lu hino idon ka jing angnut ban sakri ya ka tamri boy ka jongi ban ye ka jala bro boy ko ki kon sam ke ay ka bangin na ngin right foot na kini gisu nakamatagan ni katong pagkathan ki jongi ngam jula awan klat au Snam arajar pra ngawan ruai sa Bangladesh mga din nong ruan bat ha gisnong ki bangi ngilay gisnong kasi ki babon ba gisnong kasi ki thu khana ba di kasi jongi kim ju shongkha bat khar Bangladesh Uba syongkha lah sa tay snong sundan hili keren bangla setu kat rumah. Nak kata daw ka Jait Bynriew ka ini. Ya kuat ban keren hang ni kan ni. Kumunang mikmat sa district council ban penek pensa iki hok ki riti ki dustur ki jongi ka syongkha sangman ka jongi. Buram ya ka syongkha sangman. Namar habala Ïakhleh ka Snam ka Klumar ka Jait Bynriew. Ya khot ngawe ripi bangin buram ya ke syongkha syongman upur usam jongi ulanang lut ka asam kelanang wan sini kumnong ila ya kwa banong yang ngi gili kowe ko kinong sensation daga jing snoret ngawan man kerpah ipi treha wat dililam ni isnong ditau di jongi ya upur usam leha bat syakri ho ikisnong githaw ki yo ba ngi long raw halaga jong kari ngasiptin kumbaong umulong yo ngi long tang kinong tong lane kinong thaing haying jong nor men hagani nilada ge keren ye kalambil satang ban pas ye ka bangan kermen bagani kalambil ka baga district council kan sapas kan long ge jingkirku naga menda ipun kisam kijaka buta jongkari ke bi ke jong usor kara sam nang tei uan haying jongpi ban registari kijaka klam da siu pisa dai na kat baga sarkar jongi kam lei register jaga hadisi office simpor lagi tayo lagi benai sarkar kawan kalai ta kawai ga sarkar uput usam usa kumjo namar kata nak khat no
Yang kerpan ika sorkar nang ni dengan ika kerunsan. Bakin shim ni ke jingkit kli. Shua bagapo gantir ma. Nga ai ke jingkir ku berdok. Na ke benta. Ke Dorbar Shnat Hima Nongwah Mawtam. Tu blay unang ringkat baki. Unang ai ke jing start ke jing shempang ke jong pi. Ke jing penin jong pi sa sisin pa. Ia ke ni ke Shnat Hima. Ngangen. Ngila ban penbet iki pun kisam ke jong. Panon rat ia ke jengkela. Balai ngilong haduk kan ni. Namar bang imdon ke jinget trailang. Ubaret berbahe uyele persya ubahe yo baret unyon takapo. Ke penlong yang ni bangin sakut haju. Dengan khot ngaweri ni. Bangin don yang kena mensim i jal ke jong ke jaga ku putar. Jal ke jong ke ri baga Jait Bynriew. Kada kerpajur i sediship. Jong ke Shnat Hima. Bainang treshi dong susu. Kumjuro iki menteri bara arpong iki executive members bara live Bynriew tray hok iki ni gam kani ke sinjam ke bapipiship ai hero ipi bangal khmi lentiru bagi kam jong pi kinang kraw bapirola banora iki jingkela hakani ke dong bat kathan ke jong pi ki long kami long pagi khun samla to ai ke jinge trailang teli ka wei nya haka wei ke kertek bar benim ya kari bar ke Jait Bynriew ke jong San ko kini ko pa jom kari phoi ha om terunga kat dong idap jaga jing keben haring kat lang kiriu tim men mentaka dei kasmi bakrau kumbaka dak kasin kapau pangin bin sengeu ngin bin sawa ya kahne jom kahima sibut kasih sempat ya Hima soyong kumbangi lala banpin ulong kasih sempat ya Hima soyong lagu Snam kakundai notra omdang bapet bajingo Yaka nasi ikun swet na ikun rei laker tikar hati jong kiwei Snam anon kapindas menteri rambak di Singkara ya langkah pit langkah Hima berpek banjino ban pahara Pak Estan sing jana nombet kumsar langsyat di Singkakat Pak Estan sing jana nombet kumsar langsyat di Singkakat Pak Willy Nakur Haba balong kuku pasan ramba Pak Willy Nakur Haba balong kuku